tun nai hantila tun nai chia poni to lo eng tiklai mo tang khan David Sailo chung chang hi alar ta view maya then khatin an man thei lo an tia thu sang post le YouTube law te po mu tur atam view ani kha ti chonin le hei tunan thu thararon om ta a David Sailo chu shet chua ani ta ni tunge ani ti te po hoi venga che nge ani te po shet chua ani ta eng po ni se kan kal thuk ma in mi then khathianin rin dan diklo rin dan mak tak nei hi kan lo om ve boka chuwang chuanin engemo ron soi fia ngai te po om nin ka hria chuwang chuanin hemi video hi ron buatsaih kania David Sailo chung cha hi kan topic ber tur ani do ani tu tum video chuan ti chuanin ama sabera chuan hemi video hi han en taila khol bomina video ron ti chuani hi 1 month ago ania in an chiang lok tiang o April ni som kumsang ni som ni palia video ron ti chua khani ti chuan heta hianin hei David Sailo thu ti chua kha anita just mar khan in ron soi thina April ni soma hianin in be na kha aron chuak ta chi mai ni MP election in buatsaih na kal chho me ka in be na em po om lem lo ti khana kal chho mo pa amai ro chu April ni som in thlan aron nai view to tia khanin thutharar nom ta ni April ni soma ve khianin atu kanin ka hria YouTube channel than khachonin video ron ti chuak ngal boka chuwang chon than khachon a in thurwal amoni le lo ti tok te boka no mai thei amaro chu anin thurwal lo khachu kanwa soi phak ani lem lova rin hel tur ting chuanin arwal ve bok em matin David Sailo hena thu posa khan chumi YouTube channel a chon ti chhuani to ne kharon ti ve zeu box sinen kan ring hel du tan chon rin hel thei vewa amai ro chu proof kan nei lem lawa kha chu lo da tha phot taila eng pochini se hei hemi video kan play lem lo nga tuna henin in movek tho he screen a hen karon tilanga thu beng ver ni som April kumsang ni som ni pali a hian ZPM MP candidate puri chi chung chang khati hianin seivak loin aron post tan zeu tani chu hei kumsang ni som pania mamko case chung chang kha aron thar tho ani tani ti chuan makkati mai chu social media han lu ti la he tuna po hianin David Sailo ti hi kan chutopa ti chuan a case chung chang hi diklo tak a soi kha atam khop me chung zinga chuanin engeniang ZPM in David Sailo an man theilo ti te po kha Facebook lama te chon ron tam veu ti chon hei YouTuber than khat te phei hi chuanin chu tiang chung chang te chu anon chua choi boka David Sailo chung chang on man theilo ti chung chang te pon ron chuani khatiang khanin in pu na mak tak mai kha aron chuak chuaya ti me tiang ti chuanin tuna hianin David Sailo identity hriat ani ta ka hian ZPM mina anti ti ang zonga lo ladu hram an lom peka mak thei trang khop maya lo politicize to kanoma hemi case hi eng poni se in bi chiang photila hei than khati chuan in 3 weeks ago at po hei David Sailo khani thei mai em ti te chui chua theilo David Sailo aron che huai sar ta hle clear phote tiang chi te hei hi 2 hours ago velnita David Sailo niarin man anita ti chung chang tanon chua boka thu eng mo khatama amaro chu khang thu zong kara khan ZPM hirita zel maya ti chon hei tuna pon thumbnail si han entailam mak ni thom hei chu pudo mathala ka han da tel ram mai boka eng posini se thumbnails alo da taila ati mo nom eng mo ati en chak om turang zongin anno da te po nita sela athange eng poni se pudo mathala ka hi chonin puri chi thalak te po han da se afu zok o masin mole ti te po rilru chonaron oma enge chan gan ti chuan ZPM khanin chiang takin an soitoni kan minister meu po khana soito a alamam anele te khan hi MP chu MLA in khan a in ngai ven alo lo vak lo ni mo atir lampang khatiang MP in khan ani don ti te date an han fix ni ate po amai ro chu te khan I adon naya khan bora khrin ain ron chang tha I angai num boka inge mazong tak thei chan kata khan chen khan court te kha in sei langa
ko ta the lo ngai mo ang te khen han sei langa khami I sei na enga khan tun din huna hian khami kot bo rak vel khanin in candidate hi purichat banal mangai hi over sang in iring nge ni a nge ni mipia hong anei pha timeng khatiang khan a thalo zong in nge ni a thazong in borak anei irin a hetiang mi malin bai na hi kan han ngoi san hianin soitur po an thelo an thiam lo aniang an ngoi mai an changlet ngam lo min tia kan han ti let vele hianin ti hianan tia ko te hian seng an te min soisel tho boka eng zong po hen soisel hi kan lo hei chu ama mi mal thutluk na ni aming ti chiat na hian atop thlen adwa kot nge in chin fel se adwa chu a chowa ati ani maya chu wang chuan hei chu ati ngam na rim po hi athalam zong in tuntuma hian na thokaring ngoi tereng seng chuanin engma soitura thelo engma tingam lo an tile thowin garing tladani khata khan chiang takin mi malang zonga complaint thelu ani ti kha kan chief minister po henoran soi chiang to veo ti chon hei han en le tabukila ta hian criminal complaint number 133 of 2024 Sri Richard Vanel Mangaya son of Lelzoma resident of Venglui Aizol Mizoram complainant tanitani ta hianin ZPM ni ta seng chuan ZPM a ho tu lampang te ming kha lang ngei turania amma ero chu mimalina an complaint khami MP election dona mimal ang taka rin be na salutuk dot te thudik chan ve te manga in be na salutuk kha ani na taka chuan atur tu tan chuanin reputation ti chiat na tham kha ani ve ni reputation chiat tham na kha ni ve chumi awang tak chuan puri che hianin criminal complaint the siam ta hemi chung cha hian tunge thiamanga thiam lawang ala soi theilawani kalo soi pho to thina puri cha ta hianin heng mi te hianin dotin min pu na hi adik lawani ti approve anga yanga heng serial number 1 atonga 3 te hianin kan pu na hi dikani tia tran kho ve kha ngai thunga chuta chon tunge thiamanga thiam lawang ti hi court thutuk na halani nga court te po lakal chhozel turani boka hi chu keini lo wa suang to a lova analyze ve vak tur khani lem lovani court in attitude dik takin unreal meidona amai ro chu poita ber zo ko chu khami richiena case file chi khan mi pui ti le opposition lampang ten an ti du dana chu ZPM in richia an man theilo ti khane amai ro chu ke chon ka video then khata chon karon soive ngar thunga cybercrime hian in an man theilu tuk engwaingen man theilu wang ti chungchang te pokoron soi hial to ni kha amaro chu ti chungchon than kha chonin an man theilu ponti satli lo ZPM in an man theilu anti kherani chu ZPM hi mi wa chui tu tur pon nilawa mi man tu tur pon nilawa party pakhat ve mayan niya kan Mizoram sarkar lai party ve mayan ni ti chon hemi case ai ro chuanin a case complaint tu ro chu Richard Purichiania ani nataka chuan ZPM MP candidate ani zoka low politicize du hram kanom thinero apoi viewani ti chuan tuntum video hen ke ni chuanin chiang fia fel fai takaron soi kan tum thung donani ti chuanin han en wang ula heta hian Facebooker David Sailo a profile link nenan da 2 le 3 hi ni na hriat chian sa chui ngai lo anni identity share lo mi pakhat oma chu David Sailo ania fake profile nei ania fake account nei ania mi identity mangin mi thalak mangin tikhan adu duron post thrin ni thuron post thrina hei hianin diklo takin min pu ti in puri che hianin a king tel ve ni ti chuanin hei heng ho te po hi a king tel ve ka an ming hi chu ka ron soi ve ker lawang David Sailo po hi tela chu identity share lo ani ta ni ambak tu le thi hi chu tunge an ni a khoya chenge an ni an sheve ka hi ta po details siang takin an jek chui ngai lo an ni chui ti khan an thiam lo awanga chui ni lovin an ni ro chu tunge an ni ti wa chui ngai ve lo an ni David Sailo ero tunge ani shed lo
khoi venga nge eng na thok nge ti shet ani lo wang khan an khin te jing atel ve mewa wangin chui nga yani ZPM chui tir ani lova ZPM ina ma an lak tir phoni lo hei chu lo she teu ZPM ti tir ani lo ti chuanin hemi order hi han en taila order top lampanga hian case renga hianin expert opinion te hi lakani thina expert opinion hadi chon entinan science lampang thil lo ni ta se kota just hi science lampang thiaman ni kherlawang tin medical lampang thiam pon ni kherlawang medical issue lo ni ta se khatinga khan expert opinion an la thin chuting te chi chuan engen yang medical lampa hi ka zirna ani lova an thiam medical lampa hi an thiam vek ton chono just khan khawang khan a thiam ate thu kha an la ve thin ani expert opinion an ti chu legal terms takin expert opinion an tia mithiam te khami line khami filter shiate kha an opinion an ngai dan ten la an puina te po court in a deal thin ani chuting deuh chi chuanin hei as the offence need investigation by expert in respect of the offence committed under IT Act, it would be appropriate to direct the officer in charge, Cybercrime Police Station Aizawl, Mizoram, to investigate and submit the report to this court, as it is not clear that the accused person are staying in the area in which I exercise my jurisdiction. He jurisdiction ka thune na chunga hian he mi hi au mi om lo po kan threlowa chumi wang chuan cybercrime lampang hianin malo la se lo chui se ti khani tani ti chuan hei ta po si sa po hian inject thowa the officer in charge Cybercrime Police Station Aizawl, Mizoram is hereby directed to investigate into the complaint and submit a report to this court on or before the court date fixed for submission of report. In the meantime, the officer in charge may move this court for necessary processes against them for the purpose of proper investigation. Since the complaint at this stage is not the position to identify the culprit who is alleged as accused, the officer in charge Cybercrime Police is to take necessary steps for investigation of this complaint case and to locate and identify the accused person and to submit final report on such investigation. Chiang takin lang ani heta hian enge omje kan ti chuan ZPM in an chui tir ZPM in an man tir kan ti fo hi ZPM in involvement pakhat man nei lawa mi pakhat MP candidate case a siama chumi awang chuan identity ni na hriat lo mi pakhat atel ve a chumi wang chuan court hian tuna kan chiar chhuata kan khan court hian chui turin Cybercrime Police te hi direction an pe a court in titura anti angin Cybercrime Police hian ma an natane ti chuan case reng hi zia lu ani atang hianin thil hi ti ngal vut thei po ni lo chunia diktak chuanin thil hre chiang lo le thil engma kan hre chiang lo ni chuan lo post thotemo political issue ang zong lo lak hi thil a thak lu tukania region case an siam tan chi a ZPM chuan invaman thei si lo ve lo ti ve le thorang chi te kha amol thak lu tukani ti chi lo top karon soi chiang ta view mai court in direction an pe investigation ti turin cybercrime kha sarkar hi kan ngai ro pui ma mai mo ti thaya judiciary anoma ro rel tu sarkar chu sarkar ani judiciary hianin sarkar la hi an lau lo shim ti hi lo she phot taula tin sarkar te pon an tong kam hei kan chief minister tong kam te poin lo chik thin chuan athu soi then kata hian hei hi chu court ku ta thleng to a kan thu nei na pialam ani to ti te poron soi thin chu wang chon judiciary hianin sarkar la hi a lau lem lova tin sarkarina an control theipo ani lem lo bok a chiang viau mo tikhan ti chuan sarkar hianin cybercrime police hi thil chui tur pon direction an pe thei lo shim bok courtin tuna hena peya courtina direction a pek ang ti tura ati ang khlapin anti ni ZPM an tel lo shim ani chuwang chonin ni hei thil ni na hret chian hi tha ti chon hei criminal complaint a number hi lo chin chu la number
133 of 2024 social media chuanin tam takin an chui chuak theilo ve chu ti khati anti luai chungin courtina titura atiangin cyber crime lampang hi an mai ho lova tin cyber crime hianin fake profile hi an chui chua theilo na chan tur hi lo shima hemi thui chu ka channel a pokalo sei to mi tam takina David Sailo an chui chuak theilo ti an lo post chungte ama David Sailo nge po in Facebook lampanga thu aron post tai te po khan engwai an chui chua theilo te lulang ti hi kalo sei to thin amaro chu tam jok chuanin an chui chuak theilo we cyber crime bon ti lo ZPM an chui chuak theilo ti thin ani chu engpo ni se an lo chui chuak thei na meu aniang chu hei kan mutani hei order ania order hemis mingsain tu hi lalmat chuana state project director samagra siksha Mizoram ania chuan hei copy tu ombogani ti chuan hei order a hian whereas a case was registered against Arlel Chuan Moya chiang ta tiro against Arlel Chuan Moya son of Arlel Sang Liana presently serving at Tuirial RMSA High School as headmaster non-functional and currently residing at Galilee Veng Zemabok Aizol under Cybercrime Police Station criminal complaint number 133 of 2024 hey richi case ka lo endo 133 of 2024 enil chia tiro ikhan heng section sang anga case file ni tani hey section 66 d te hi impersonation chungchang ania midang anga val in lana khatianga thil han the dar chungchang te pokhani bokani hei chu kan soi vak lawang tun tuma chuan ti chuan whereas the said Arlel Chuan Moya was arrested on 4th nili tharuk kumsani somni pali anini nili tharuk heta hen thil en lok du kania 3 weeks ago vela chuan chui chua thailo David Sailo detailer alaron larkhop meya chuanin hey Elite Studio Production ti hianin David Sailo an rek chuak ta emni engtin zel chui chian na aron tia lo chui chiang ve na sa thin ni ngei tur ni engpo ni se 3 days ago khanin tho maron omta ni David Sailo an rek chuak ta emni ti te hey aron omta 3 days ago ni chuan ai milvel view mai hei hi nili tharuk kumsani somni pali ti hi Cybercrime Police Station in connection with the above mentioned case ti chuanin kan sia chuak vek kherlawanga Arlel Chuan Moya hi suspend anitani hei sarkar na thok lai lo nia RMSA High School Tuirial la lo thok lai headmaster anga non functional la lo thok lai ania Galilee Veng Zemaboka khosa ania sarkar na thok ania case anita ka wang hian suspend anitani na tangin chu suspend na chana po chu rule number 10 close to subclose A CSS rule 1965 angin suspend anitani ti chuanin tuna hian na tanga suspend na thu ani mai hei hi ti mai tiang thil pakhat kan zeblok tiang heta hian MP election boruak chauh vela khan kan channel hianin mak tak main beina rem lo be ve na angkha richia vai pang deuh kan tong ve ni chu then kha chu interview lem ten lo buatsaih approve kan nei thalut tu kani khateng te po kha ama ero chu engwai nge za kan ngaya engwai nge case kan file du lo kan ti chuan in ngai dam athamei kan ti na chanjo ka chu evidence po kan nei thato ka tin channel sang ina miron comment na tam taka kha kan ti ni mi alote kan soi ni mi alo kan soi anga min soi tirte aron tam ta maya amaro che heta hianin soi fiana rem chang takaron omtani Arlel Chuan Moya hi suspend ania suspend hi permanent angina kaldon nge don lo hi ashiat lovani heta case an kal chawanga he suspension hi in ban tir to pangpuna kal theini case an kal chawanga an thiam lo an changani chuan
poi thui viau do ni sarkar na thok te ni boxia chu tiang che chuanin keima chungchang interview an nei na khan keima chungchang mai ba ka han sarkar lai te kha an soi kai ta dua maya amai ro chu khata khan e sarkar na thok pakhat involve alo oma case file lang chuan midang po khani thomai reputation a chianga engeni an na tangten then kha chu suspend te mo ban te pon ni bokanga kha thil thleng tur zong kan ngai to wang khan mizo christian ril ru takin ne khatinga wang khan ke ni chu case holam takalo male YouTube war hemi social media war te chu thilom ve turania amai ro chu adik tak chuanin do ta hanin pu kholang chi te kha le tong kam in za pa lo tak tong kam hai tong khum boy me te kha na velu tu kani amaro chu thil thui taka han ngai tua tu na alal chuan moya chunga thleng ang he tu te mo chunga chuna thleng thei ti kan hrechiang lu tuka kan hrechiang lu tuk chu wang chuanin ti lo mai hi a thazo ka nge mi eibel mi chobel in ben buatsaih hi a thalove kan ti wang khanin kan ti talo khania engpo ni se kha soi chu arim em maya kan soi chuak ani chu ti chuan hei alal chuan moi hian case anei ta chu emirichi khid na case criminal complaint number 133 of 2024 he ani ta ni ti chuan hemi wang hian suspend aron ni ta suspend ani wang hian an thiam le thiam lo chung chang ero kha chu ala silwak lo ani tuna hian ti chuan tuna hianin then kha chonin sarkar dem zongin thunon chuale peka ZPM in an man tiang chidatin ta po he an mani vadem wangni hau lovin pudo ma hiron lang ve rengot bokati lai thumbnail sa hian pudo ma ai chon puri chi hi lang sa in me zok deuh turania pudo ma hi involvement pakhat ma nei pon ka shelo hemi a hen pudo ma tel na pakhat ma omlowa khan pudo ma mela han ti lan dana hian an ngai dan tur omang chu ZPM in an man ti vel kha ani nge in karinga video po hi ka en lem lawa hi chu mitam tak concept hi ani tlat mai ne chu ni mitam tak ri ru roi ko ya ZPM ti kha ani le ta chu mai ne amara chu hei an enula a case siam tu hi ZPM ani lawa puri chian ama mi mal angin complain a siam zokha ani chu ta chuan identity share lo kha share ani tamai ani hemi case la chin fel po ni lawa la chin fel po ni lawa local chauh tur chawania ti khan identity in chekim ta chi ani identity in chekim ta chi ama chuan 2 la 3 che hi shetani 1 hi shetani lawa ti khan 1 kha an seta chi ani poimo ta ber zo kha chu an man theilo ti chung khan ZPM in an man theilo an tia lo politicize du tok hram te chuan tin an han man chuak ta han hre chuak ta ZPM in an man tiang zonga thudik tok lawanga the dar kha atam le ta em mai ni chu kan no hret tok lo wanga ni ti hian kan summarize ange hemi case chung changa hian ZPM in rot na pakhat man nei lawa puri chian ama ming ti liona do ta min pu na ati wang khan case file ti chuan shiat lo pakhat to ma amikhin pathum te jinga kha an chuya cybercrime in court in titura ti angin ZPM ani lo ne court in titura ti angin an chuya an chui chuak ta ti chuan case akal chho zelanga engtin nge court in judgment a siam don chu kan lo ngai chang chu kenina kan lo wa chuya kan lo wa analyze media trial kan lo nei ve vakhi a tu lem love tu na ero chuan a stage him chin alania identity share lo pakhat awma chu mi chu share ani ta ti khani maya chu ti ni lem lo a chun nakina YouTube channel dangin emo Facebook lampang emo post te point la mu mai thai media trial hi poilu tuk tu te mo thiam lo chan tir ve ngot te tu emo thiam lo chan tir ve ri ngot te hi afu ber chong lo kan thu soi khangun takin lo ngai thla ula tu na chuan incident tak kha kanon soi ni ama ero chu puri chi te hian nge versus serial number 1 to 3 te hian in thiam chang zo kang
tunge thiam lo changzo kang ti hi tu man kan la shelo case akalanga evidence sang la kan enga chuta chon achiang chawang media trial lo na ya 1 2 3 te hi an thiam don chiang ti anga lo ti te mi pui mindset lo shoi koi te mo puri cha ta hi athiam don chiang lo tia media lo ti ve vak kha media trial ania code point remati lo ani chuwang chonin nakin zela thu post se poron omanga amaro chu lo bank khon lu tuk sutin tuna pe chonin facebook a yan ammi na zong hianin post an siam thei to tong moi lo ni lo se party mi ru tak tenanon ti lenga court proceedings le enge akal dan tur engwai nge chutiang khatiang akal chau sel ti chik lem lo political issue shim lo la lo post le phong anom don chuwang chonin youtube chen khat te le facebook post chen khat te hi chu arin tlak source bera hen nei lo ahim via wani the ka han social thin tak nangin mainstream media kan ti heng zonet lps ti te hi chu le heng website sang beng warna ti te zozam times ti te mo atiang chi ang hi chu arin tlak thokhat via wani chuwang chon mainstream na nai chu mainstream lo nia youtube poi kan mang thiam view do na mo kati lain thil analyze anga kal lem lo ma ni tran mun dik beramoti tuma le dik ber anga lan tir tuma thei top chua mei ko aron chang hianom thina hengte awang hianin kan source alo dik ve kherlo mi pakhat thu sei kan ngai thak hi adik ve kherlo a chhoi zong khati hi kan thriat ta thawme chuwang chon tuntuma point ZPM man tir ani lova ZPM ina an chui tir poni lova a chui tir thei tu poni lova a chui tir thei tu court ina chui tir ati chuan David Sailo identity chu kan lo hre chuak ta ni Arel chuan moya son of Arel sang liana Galilee veng zema bok ti kha ania hole khati zong khatun tum video chu ni ro se